Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Sam igram Clash Royale. Znači, ovo je moj deck. Počeo sam sve od početka. Za da ne bi do odmah, mogu sam ja još da igram, ali poslije. Čuo sam sve od početka i tako. Ušao sam u Arena 1. Nema nekog plan. Evo ga moj deck. Znači ovaj deck koristim zašto bolji mi je taj. Znači, nemam neke mnogo dobre karte, ali tek sam na početku. Igramo Battle, ako ćemo Battle izigramo i ovo je prva epizoda Clash Royale. Da vidimo kakav je ovaj sad lik. Dobro. Ok. Malo mi je laga, nema veze. Ok. Ajde. Like knife. Kako se već i zove. Ajde vidi. Sad ćemo da stavimo ispred Goblins. Ne. Vić ode. Ne. Zašto mi toliko laga? Jedan ta. Ne. Tower mi ode. Jedan tower. Sad ćemo stavimo da stavimo princa. Stavimo princa, znači samo, tako. Evo knife. Dobro. Nije dobro, ne. Evo skeleton armija. Mislim, ne može se dobiti skeleton armija. Vidjet ću. Ako se neko uključi, igram ovaj friendly battle. Ali ako se neko uključi, do sad niko nije se uključio. Oj, ne. Ubi. Dobro, ajde, brže. Molim te, ne. Dobro. Mislim, nije dobro, ali ajde sad. Ne mogu ja nešto da uradim. Skinem i ovaj tower. Znači, stavljamo i njega. Tako, skidamo over tower. Da, skinuo sam tower. Ajde, molim ti da pobedim. Ajde. Ću Baby Dragon da stavim. Čisto ok. Skidamo ovaj glavni tower. Tako je, pobjeda. Prva pobjeda. Da imamo samo neko nek se uključi da igram friendly battle. Molim te, neko nek se uključi, ajde. Sada igram protiv nekog. Još nije se niko uključio. Ok, za 19 sati i 1 minut će bi neko čest. Ali sad to ništa nam ne pomaže. Samo ima i nove kartice, znate. Novi update, kako ja znam. Ima sad mnogo drugih arena i sve te stvari. Ja sam volio da dobijem skeleton armiju, ali nisam je dobio. Dobro, to nema veze. Ajmo još da izigram. Ako povedem, bit ću baš sretan. Ja sam 9, ok.
Goblin. I isto koji ja što sam radio, tako je lik. Ovo je uradio. Znači, firewall, bacim tu. Firewall. Će pobjedim. Vidimo ko će pobjediti. I pobjedio sam, ovo je najbrža pobjeda. Znači, i malo, za malo i mene je lik pobjedio. Ali svako sam ja pobjedio. Ajde. Znači, možemo ovaj Crowan chest, kako se još zove. Još nije se niko uključio, nema veze. Da nema neka karta za kupujem 2260. Neka nova karta. Ne. Games. Neću to da trošim. Ajmo da izigramo još dvije. Znači, ako pobedim, bit će super. Otvaram chest. Znači ćemo i diskombiniramo. Ovako ću. Tako, njega. Znači, Peku što ostaje. Da ih ubije. Peka, ajde Peka. Molim te Peka, ajde brže Peka. Uvijek imam svijet naravno, ne. Ne. Bi Dragon brže. Ne. Uvijek mi mnogo skinu. Hajde brže. Neću staje samo da... Dobro, ne baj se gotovo. Dobro, ja skinuo sam u tower. Stajući tu i ovaj tower. Skinuo, nema veze. Moram ih ubijati zato da mi ne skinu tower. Ako mi niko ne skine tower, bit ću presretan. Bilo koje strane. Evo Baby Dragon, super. Znači, armija je mnogo dobra, znači, jaka je. Ja bih volio da dobijem, ali nemam toga sreće. To je epic karta. Skidam u tower. Skinuo sam još jedan tower. Znači, skinem tower, nema veze. Imamo ovo. Da stavim? Ne stavim. Evo Fireball. Ide Baby Dragon. Ne, ja sam to stavio. Po greški. Njih ću stavim. Ja imam. Onda se znaš liku. Znači, neće mi sruši. Ja Goblin, tako nešto piše se. Nisam stigao da pročitam. Ajde. Tako je, još jedna pobjeda. Tornado se lik zove. 29 trofeja. Izigramo još jednu partiju i to bi bilo i ćemo da otvorimo chest, samo da skinem jedan tower i otvaramo chest. Ok. Stavljamo. Sada ću njire. Ojo. Dobro, ja ću stavim Baby Dragon. Ljudi, čekajte da izigram ovu partiju pa će se javiti. I ljudi, pobedio sam, mislim, osvojio sam još jedan toranj, srušio sam mu. Sad otvaramo chest da vidimo šta ćemo da dobijemo.
Da nije neko se uključio, nije, dobro. Ima 142 coinca, 2 gemova, bomber ne koristim, dobro je. Goblins, mislim da ne koristim. I musketarka mislim. Što je to od ovog videa? Sad ću da vi pokažem, samo da izađem iz Clash pa ću vi pokažem jednu stvar što možda niste znali. I ljudi, da vi pokažem jednu stvar što sam ja sam, znači, našao što kad sam čeo da instaliram igricu Clash Royale, ja sam išao vamo u slike i vidio sam da, gledajte ovdje, uđete u ovu sliku i vidjet ćete da je Prince Rare karta, a Epic karta je Pekka. Znači, tu nisu promenili, a mogli su to da promene, ne znam zašto nisu, to su oni čeli, a u chest pokažuje da je Prince Epic karta. Tu su malo zgrešili kad su pravili ove slike, ne znam zašto nisu promenili, ali to je njihovo. Vi kažem nešto, kad je tek izašla Clash Royale, kad bi htjeli da igrate beto protiv ljudi neke, trebali ste da plaćate sa coincima. Bilo je oko 5 coinca, tako nešto. Evo to, i to je novo, što sam ja isto doznao. I ljudi, veliki pozdrav, subscribeujte se na kanal, like, share i komentar, šerujte, znači, i kliknite ono zvonce da znate da budete prvi da gledate video kad će naš novi video, tačno vrijeme. I do tada veliki pozdrav, vidimo se u sljedećem videu, čao! I ako, zaboravio sam da vi kažem, ako ovo ne vjerujete, provjerite sami pa ćete da vidite. I opet veliki pozdrav, čao!